Awukhumbulanga umfundisi uNdeli ubaba. Ukhumbula okhokho bami nokhulu bami. BakaNdelu. Ngiyacela ke ngokuguqa kwami lapha kwakho Nkosi yamakhosi. Ngiyazilwezwe engilithandayo. Ngikhuluma kwasezulwini ngakhuluma okuthandwa yimi. Shembe ungihole ngozothando. Ngoba baba inzima le ndawo esikuyo. Akuyona indawo yokudlala. Laba abantu bonke Shembe umkhulu wasezulwini. Bese kuwe baba Nyasilwezulu. Bafuna uzophila. Baneyinkinga ezihlukahlukene. Manje na ke baba ngicela mawuthe baba angime phambi kwabo. Nami Nkosi ngenzokwakho. Ikakhulukazi baba into esuke mina ingijabulise kakhulu kuzo zonke izinto. Ilo mhlangano nje obungenile nje. Ngijatshuliswe into enhle kabi. Inhliziyo yami imnandi. Ngento engayizwa ikhuluma abantwana benabasho. Manazaretha ngicela siyiphathe kahle ingane zenabasho. Anisho amen. Ngicela niyiphathe kahle ingane zenabasho. Le ingane lezi ziyibandla lonyasi. Niyibona le ngane mayiphuma ensimbini lezi ezincane engaka. Ziphuma zihamba igceke ikhuphuka zithi uNyazi lwezulu lwethu. Ayisekho indaba kuthina sewuphelile ushadini. Nasi ingane zethu. Nasi. Ngicela siyiphathe kahle ngenabasho. Ubaba lenabasho khona ngiyabona abantu abayazi ukuthi bacabanga ukuthi abantu lenabasho yaqa nje umuntu. Ayicatshanga umuntu. Yabaqala njwa umnikazi walomuzi ubaba inyanga yezulu. Ephakameni. Abantu lapha babefika ephakameni befuna ukuthatha le ingane ezincane bazenze ama group epolitiki. Wathi ubaba inyanga yezulu. Sebefuna izingane zami ukuyifaka embangazweni. Sengiqalela mike lamaNazaretha inabasho. Inabasho le kaShembe. Wayazi ubaba ethi ukuthi out of 10 uzoyithola ezi-8 uzobathola befundisi bakhe abawu-8 kwinabasho. Ake nibuke nje abantwana bakaNkulunkulu into ezwa mangabe niyithanda le ngane. Into ezwa ile ingane masihlangene zise emhlanganeni wazo zisibizile. Niyabona izinto ezizenzayo. Niyabona into indlela eyishumayela ngayo. Niyabona ama-trophy ezwenzayo le ngane zinikana ama-trophy. Lokho kwenziwani kwenzela ukuthi ikhuthazane zodwa. Ukuthi enye mayenze kahle izothola inkomishi. Manje thina abazali ke asiyisize le ngane. Akusiza usigijime phambili sishiye ingane zethu. Kufuna le ngane imotivation enhle leyo. Ngiyibone mina nomfundisi uNgidi. Zisibiza ema-university ko-Howard College, yonke ama-university ziyasibiza le ngane igcwale ihholo zithi. Athi ngithi ngiya-Wits, athi amina athi uye-Eunice, ngiyamina e-Howard College phezulu. Zifike zibuse le ngane ngoba sizama ukugruma le ngane. Ngoba ilona bandla leli elikhulu likababa uNyazi lwezulu. Ngiyacela siphatheni kahle le ngane. Mina ngingumntwana
inkosi yamakhosi kodwa ke lesitabelelo ngistabelelele iy'ngane zethu ngoba kusiza isigijime phambili sishiya abantwana bethu abantwana laba abayibandla lenkosi enkulu yamaNazaretha uNyasi lwezulu ley'ngane masiyiphethe kahle sazenza zaba abantu ley'ngane lokukhula dlondlobalo limbatha umhlaba wonke njengoba liselumbethe nje kwamanje niyeliswa amakhosazane mesukuma intombi zapheza mayisukuma ishumayela izithini kube kusumuke inhlanhla encane mayishumayela niyeliswa ukuthi uphuma ukholwa la ake sikuyeke lokuthi ngeke ngitshelwe ingane asikuyeke nje asizakhe lezingane lezi sibonthi sizohlephuka ngeke singaphinde sibe obaba sizobaba baqinile ngoba izosibamba zambe nathi esesigugile ziza nathi la ethempelini ngoba siyasithanda lengane ngisho ukuthi ke abantwana bakaNkulunkulu ngicela ukuthi uNkulunkulu asithande ukuthi lezingane siyiphathe kahle ukuthi lezingane sizihloniphe bese ke nathi siyathandana ingane ayibukela kuthina ukuthi thina sinjani ukuthi thina siphathele kanjani ukuthi thina sihamba kanjani ngoba thina mangabe sokhombisa ukuthi asithandani sisodwa ngeke ngempela ingane zazi ukuthi kufuna zenze njani ngisho ukuthi ke abantwana bakaNkulunkulu ngibonga enye into enhle sesizwe kuthiwa amakhosi la makumhlangano wenabasho ayafika amakhosi azosupport ingane makumhlangano nje wenabasho la igqemeni zonke amakhosi ayaya afika isupport ingane siyabonga bondaba ezethu siyabonga kakhulu ukuthi ingane niyikhulise ngafika kwendawo kwathiwa amakhosi kade ekhona ezokhulisa ingane ngoba lento lena intention yethu ukuthi thina likhule lenibandla asifuni lelana akusizi ukuqephuza singayilungisanga ibase yethu ngoba leza ingane ziyibase yethu isizinda sethu kufuna kuqine sona kuqala ukuze nebandla liqine nobaba ahlale kahle ubaba kukhuleke bese siyathandana ke sisodwa bese siyahloniphana sisodwa silalelane sisodwa akekho umuntu lana ongelutho akekho umuntu ongelutho la akekho umuntu lana ongahlakaniphile ngeke kube phambi kwenkosi yamaNazaretha uNyasi lwezulu ongahlakaniphile laba bona bangahlakaniphile benze njani bagqwala ibhantshi lagcwala umoya beyifaka bona umoya sihlakaniphile lathi akazi-ke wena umdlali phela ongawudlali mina ngihlakaniphile ngoNyasi lwezulu mhlali bengicedile ubaba uNyasi lwezulu wamaNazaretha anofunda into ukuyiresearch abasho njalo abelungu anoyiresearch into neyibuka ukuhlala kwenkosi yethu ubaba uNyasi lwezulu kwenzekeni niyambona ubaba izinto uNyasi lwezulu elizenzile phambi kwethu ubaba uNyasi lwezulu liyeluthi angifuni kube khona iNazaretha elizoba nobupha bese bethi abantu akusho ukuthi ubaba imali izoqhamuka njengemali yabantwana baka-Israyeli ubaba usuke ekusebenzana asebenzise umqondo nimbonile ubaba into asezenzile ubaba kusikhathi eside khona ubaba kodwa izinto azenzile uthe ubaba kuthina uhulumeni uhulumeni ngempela lo hleli phambi kwakhe kwathi ubaba ngenilanga kufika iningizimu mina ngiyanakisisa yayilapho esangweni imnenkomo yathi swinkosi yayithi uNyasi lwezulu yakhipha imali yakhipha 100 rand ngapha yakhipha 200 rand ngapha yathi niyazi ukuthi ngiyiphathelele le mali
yathi akufanele ukuthi ngingahlali nginemali ngoba uma ngingenamali ngizohlupheka. Eyayisithi futhi wena uma ufika uzocela imali kumina ngizothi inkosi kubusise ngizokubusa kanjani ngenamali ephaketheni. Usho nantu nje hawu ngaqalana ngathi hawu kanti kunjani. Ngaqala nami ngathatha u-30 ngawubeka edokodweni. Kanti uyazi lasho njani no. Kalala phezu kwawo-30. Ngithi ngilele phezu kwa-30 awuphuphe kahle. Uyazi uma ulele phezu kwemali uphupha kahle. Awuphuphi ujaha abantu. Kalani-ke webaba kube kulale nemali. Hawu ikhona nje lapha endlini ungabeke siyoqhekeza. Ngiyakithi mangibuka ngiyibuka ngihlale mase ngiyibala ngiyakhiya kodwa uma ngiyibala ebusuku labo 30 yaqala ku-30 ngoba ngastart ishonyazini. Sengileke ithi mangithola u-10 ngufaka kule mali ngiyayibona isiwu-1000 nemali. Hawu kanti onyazi laliqinisile ukuthi imali ibiza enye imali. Niyibona mntwana kaNkulunkulu. Anayikade dawa nomkade ushembe beyikhuluma. Ngiyacabanga ukuthi ushembe eyikhulumele. Ubaba ufuna sihlale kahle, ubaba ufuna singahlupheki, ubaba kodwa ngeke sihlupheke masikusebenzisa lokho. Welcome. Awufunde lapha seGalatia 6 verse 3. Qhubeka njani? Ufune kahle wena, yes. Khombisa ukufundela umfundisi. Funda. Ngokuba uma umuntu ezisho ukuthi uyinto engekho uyazikhohlisa. Ngokuba umuntu bezisho ukuthi ngubaba mina ekhaya engenzi lokho uyazikhohlisa. Akube yilowo ahlole umsebenzi wakhe. WaManazaretha akube yilowo nalowo ahlole imisebenzi yakhe. Imisebenzi yakhe ukuhamba komuntu ngamunye, kuhamba kwakho ngamunye lapha. Ukuthi uhamba kahle phambi konyazi. Khona uyakuba nokubonga ngokwakhe. Khona uyoba nokubonga ngokwakho. Kungabi ngokomuntu. Kungabi ngokomuntu. Ngokuba ilowo uyakuthwala owakhe umthwalo. Ilo josilana nje ilowo nalowo uyothwala umthwalo wakhe. Tukethela. Oh. Kepha yena ofundiswa izwi akahlanganyele nomfundisayo ezintweni zonke ezilungileyo. Mina maningakhohliswa uThixo akahlekwa ngokuba lokhu akuhlwanyela umuntu wokuvuna. WaManazaretha nje ubaba ethi etafuni sibe nobupha. Lento ubaba suke isho lapha ethandaza njalo uzosho nje futhi aManazaretha ngifuna hluphe. Lokhu ubaba asifundisa kona asikwenze. Asikhuthale ubaba uthingo lenkosazana lalungihlekisa kami. Ubaba uthingo lenkosazana lithi wemfundisi azothenga ama-orange lapho ngabodayisa emakethe. Kuhlupheka. Ungabi namali ayozala la uma-orange azala agcinisa isigwili. Ngoba ushembe wasifundisa ukuthi asiyeke ukusebenzela izizweni asiyisebenze thina. Asiyisebenze thina. Wena ungayithatha kalula inakisisi into ekhulunywa ushembe. Methi ubaba ubupha abufuni ufuna sisebenze. Ohlwanyelela inyama yakhe uyakuvuna ukufa ngenyama. Ohlanyelela inyama yakhe uvuna ukufa ngenyama. Kodwa ohlwanyelela umoya. Uhlwanyelela umoya Uyakuvuna ukuphila okuphakade ngaye umoya.
uyangivuna ukuphila okuphakade ngayo umoya niyezwa abantwana kaNkulunkulu mawenza into enhle uyokuthola okufunayo kodwa mawenza okubi usuke uchitha isikhathi sakho ngiyanicela abantwana baNkulunkulu hambani ngendlela yonyazi Amen. ngizalongitshela niyezwa abantwana kaNkulunkulu Amen. umuntu uyakuvuna akufunayo mawungafuni ukuvuna wenza intando yakho ungamlaleli ubaba lo into asitshela yona ubaba ayikho into well yenzani into enhle yenzani okuhle sebenzani hayi ngoba kuthiwa mbosebenze ndiye noma umlosi sebenze wena kade ngihlebela umfundisi manje ngithi mfundisi asami sokwenza lo msebenzi le Transkei kade engena uyazizela umsebenzi kanti mfundisi asambe next week sothatha lo msebenzi weTranskei sokwenza umsebenzi omkhulu wamamiliyoni wayibona lo yini lo ngizama ukuthi bantwana bakaNkulunkulu sebenzani nikhuthale ngisize Nkosi Hebrew 13 verse 1 get 3 Akume njalo ukuthandana Manazaretha ngicela ukuthandana phakathi wethu kume njalo Ningakhohlwa ukuphatha kahle abangenisayo Ningakhohlwa ukuphatha kahle abangenisayo ngicela lento eManazaretha ngicela ke nihloniphe labantu abafikayo la beze kushembe Abantu bathi babengena ngesango umuntu engayigqokile imizi ayifani ngokufana khona omunye inkosikazi oyihambela ngekhanda ngeinwele zakho ezile yanto yakhona musuthi hey wena angena la kunje hayibo mbizele kahle eceleni lo muntu uthi ubaba abantu bami mina ngiphethe amasela ngiphethe idaba ngiphethe bonke umuntu ngiphethe labo bantu bezonyazina bezile kumina ndelo Bathatheni kahle abantu ngalokho abanye bamukela izingelosi bengazelele abanye labo abantu abaphanga abahamba fikala bamukela ingilosi bengazelele bakhumbuleni abantwana bakaNkulunkulu ukuthi bezonyazini nibatshele kahle nje ngoba lo muntu ujaphisa ingilosi yakhe momthatha kabuhlungu ababoshiweyo khona ababoshiwe kungathi niboshiwe nani kanye nabo abengathi nani niboshiwe nani awume kancane igama woManazaretha kukhonto ebuhlungu kabi la ikhona
sisuka la njengoba kuzophuma inkonzo sihambe siye kubaba sifike kubaba sithi baba ngicela ukuthi baba ngicela ukuthi baba ngicela ukuthi athi sukubaba athi inkosi kubusise ubaba nayo ukhuluma nabantu bakini angakunika yena umuntu akuvumele ehlale ehlathini ukhokho wakho ngiyabuza maNazaretha akakunika ukhokho wakhe ehlele wesivile ejayele isibusisi angakunika ubaba wakho akucelele uNkulunkulu ehlele odakeni ngicela maNazaretha ke ngigeze okhokho benu ubaba umgezi wabantu uthenga imbuzi ezimbili kube yakini neyako malume ufuka ubageza abantu bakini ubageza ababephathaphatha ababe nenhliziyo ezimbi ababe nomona abahambe begula niyakwazi ukuthi umuntu owahambe egula usagula namanje wena nagcina neyombeka lapha owephethwa oyesangana usasangene namanje ulindele wena osulana kushembe ukuthi umgeze umphilise thengani imbuzi nihambe nelapha enkosini ngizogeza abakithi bakaMkhwanazi ababe nomona ababe ngayifuni inqubekela phambili abahamba begula ngicela ukubaphilisa namhlanje ngesikhathi ethu baba inkosi ibusise bayaphila usubika nabakomalume ukuthi abakomalume ake nibuke ingane yakho igane namhlanje iyafika emzini afika ixosha umkhwenyana sekusukelowa owakini owangayifuni inqubekela phambili athi yagana ingane kaMkhwanazi ayixoshe emendweni uyayizwa naye isithi ingane hayi lo mkhwenyana wami uyedelela ake nigeza abantu bakini bagezeni thenga nje imbuzi ezithu 2 mina ngakwenza lo uyazi ngaza kwenza ngisho eyaba sithathu ngayenzenye yakakhanyile ekhweni lami niyazi ukuthi kwenzekani wathi esuka umkhwekazi wami washaya ucingo wathi umkhwekazi awuphi umkhwenyana ngitshela umkhwenyana ngifuna umbona ngathi ngifika kuyena wathi umkhwenyana athi kufika uno 93 umkhwekazi wami wathi kufike umkhwe wakho ezobonga ethi wamkhipha emtateni ilaba belizimpi lapho angena emtateni emanzini wathi uthanga umbongela umkhwe wakho uthi wamkhipha emanzini emtateni into engangayazi mina le ngaya nazo ubaba nazi zu3 ngabiza umfowethu lomlaya saya khona kwayakithi kaNdelu kwaye komalume kumgobhosini kwaye yasekhweni lami kangwane waphumba zalunga zonke izinto ngisho ingane anikwenzeni ke lokho yonke itigezwa ngegazi bagezeni ungahlali nje uthule uyabona ingane yakho isiyasuka ingane yakho isidliwunga athi umuntu ayifuni ukukholwa kanti sekusukele sesidakwa sakini esasidla insangu sangena enganeni ayibona ingane yakho umfana athi ikholo la isibhema insangu usuyakhala kulutshela manaze ngicela ningithandazise kanti indaba ilapha ngiyacela abantwana baNkulunkulu ngicela nibageza abantu bakini nazi imbuzi ikhona la ekhaya hamba nje baningi ngimtshela nje baningi asebeze lana babuya engeke ngibatshele emathempelini babuya omunye umfana wafika kumina wathi uyazi baba bafika abantu bakithi bathi nje ubufikile nje mfundisi ubuthunywa ibona uthi sengiyasebenza manje ngayithenga imbuzi kade ngingasebenzi ngabageza sengiyasebenza konke sekulungile ngoba kekho umuntu ongakunika isibusiso ehlele wesivile ejele akekho umuntu engakunika isibusiso ehlele lapha emgodini ehlathini akekho umuntu ongakunika isibusiso egula ngoba umuntu ohamba egula la usagula namanje mangabe ungamphilisanga wena sibe nenhlanhla ke thina sesiphambi kwashela asibaphilisa abantu bakithi sibageze uthi uya enkosini uyocela usubagezile abantu bakini niyakizwa abantwana kaNkulunkulu ngoba uyosubalekelwe imbuzi
uyothi yaqhamuka ihlaba imbuzi nangu lo muntu osihlaba njalo ethi umuntu uyahlaba ngenzela abantu isithebe sakithi ngenzela abantu isithebe yini le bagezeni abantu bakini nibahlambulule abantu bakini baphile ngiphe baba ezindlaba Johann 8:11 Johannes 8:11 xwayani nina singalahlekelwa Yesu kusebenzileyo Manazaretha ngicela nixwaye singalahlekelwa esikusebenzileyo kodwa siwamkele umvuzo opheleleyo weManazaretha niyabona ukuthi uthingo lenkosazane lasebenza kanjani lihlupheka Niyalibona uthingo lenkosazane lasebenza kanjani lihlupheka Lenze njani uthingo lenkosazane nangu baba unyazi lwezulu uhleli phambi kwethu manje sithokozile yena odukayo engemi ekufundiseni kukaKristu konyazi kanayo uThixo omiyo ekufundiseni kukaKristu omile ekufundisweni kaunyazi unaye uyise nendodana unako konke uma kufika umuntu kini kuwena engezi nalokufundisa ningamamukeli endlini ningambingeleli ngokuba ombingelelayo uhlanganyela naye emsebenzini yakhe emibi
Ngakahlakana nephekule lapha ku Smith Street. Umfundisi. Nathi lithi, "Hawu umfundisi ade wena hlukana nami." Sukana. Ngabone ngibuka dayi soshaya nami engilanda. Kahlukana nami. Ungahlanganyele umuntu omubi ngoba banjalo phela laba abalapha kulama tenda ahlazayo bethanda ukuthi. Bathi awuqhawula bathi. Ululisantu wakasilula athi. Ukugcoba ngetwempi. Mqosha suka eduzeni kwakho. Ungamxhawula kanjani umuntu ongalithanda unyasi? Umuntu ongalithanda unyasi, akuyena umuntu lo. Inunu le. Mqwaye umuntu onjalo. Ngatshela umngane wami, khona umngane wami lapha, sinetafula sidayisa uswidi lapha eThekwini. Nayike ngayo sidayisa noswidi. Khona umngane wami kaNdimande sasiphila naye emhlabeni. Sathi sabajita. Wafika kumina wathi sengiyakholwa mngane wami manje ngizokwenza njani ngathi dayela la mngane wami asiqhubeke nokudayisa uswidi lapho uzothola imali yokuqhoyisa. Sabalanda uswidi. Baba ngidlula bona zathi angihlela aqawe ukuthi ngihlayelele kanti siyadayisa. Yathi imali siyihlangene siyu 16,000 kanti nomngane wami abhaka yokucedela le kwaZulu manje ubushade. Oh, umshado wakho washadiswa yimi mina ngomfundisi wange imali kaSwidi. Undibonde wamshayisa ukhona. Wamqhayisa unkosikazi wakhe kwakuhle umshado omkhulu. Ngale imali kaSwidi anodlu yakola wakomishelo nongibona ngiye khona nami. Nivule ngidayisa uSwidi la. Ngoba ngathatha into engayitshela ubani ukuthi ngule nkosazana ukuthi hey ayikho into engeyona yonke into uma uyenza ngendlela iba yona. Niyazwa into kaNkulunkulu. Uyazilindela ukuthi wena uyozuba uSpencer. Kodayisa. Ngidayisa uSwidi lapho mina lo. Yonke labo switchela abancane. 3 ngelento ngidayise noChappies. Badlula eNazaretha lapho. Ngilenhlanhla ke mina bathi bedlula bese bethi hamfundisi ophuza idrink awusigcwala isikhwama. Mama edlula umfundisi wethu uthenga idrink ngifake la eSafeway. Akithi uyibona lo. Phela kwashiya kodwa amadodana osithipha ningabe nosiziba hawo. Anole lisiyanga okuncane manje. Manhlangana. Ungamdluli nje umfundisi wakho omile untombela uma uhlala lapha kuSmith omile. Umshango 20 rand yokubusisa. Niyazwa into kaNkulunkulu. Phela kuhle ukuhleka yathi baba inkosi maningasahleki etempeleni bengathi sifikelwe yisamanisi. Kusuke abantu abasuke benjalo uyabona ngathi uNkulunkulu ukhona. Uyabona lapho umuntu yaqhumbile nje setempeleni. Hlekani. Hawu, nezani madoda? Sihlala nonyazi. Unyazi usithanda kangaka. Webantwana bakho nenibuka imoto esinazo la ekhaya. Nenibuka imoto egcwele umusi. Nenibabona ogandaganda. Niyabona amabhasi. Nenibona ama-ambulance. Anicawuthi unyazi lithengela. Luyithengele thina. Luyathenga nje unyazi. Aliphumuli unyazi. Lenzela thina kunesihlale sijabuleke. Lethi imali ithi nguNkulunkulu mina bathi awuthini baba nango. Wasuka wavala ithini wavela uzokwakhela isilo. Nasi isilo sinemusi. Nanko umuzi wesilo. Manje yini ningakopishi kubaba? Asifunde enkosini unyazi lwezulu lenzani phambi kwethu. Nathi sikupractice lokho. Uma kusenzele yonke into. Mathi simlandele khona sonke sihlupheke. Niyasho bantwana kaNkulunkulu. Baba konke ngicela ukuyikhuluma ningabe seniyaye phatheka kabuhlungu. Baba khona insizwa la esasihlala nazo emhlabeni. Sisithi sathi sabajita. Sengiqondisa unyazi. Nkosi yamakhosi
kubuye kusuke lo kathi uyakhuluma umkhwanazi njengakumina la ngangakhuluma kabili kathathu ngangenza leyo nto kumuntu mengisukela kodwa ngaze ngathola ushembe wayibamba leyo nhliziyo yami unkosikazi wami omdluli beyakhala njalo sengithinta leyo nto amathi hayi baba kwenziwa lokho kahle siyakholwa manje ngithi mina ngofika nasewezibili ngibe umfundisi mengicasula umuntu ngizolikhuluma nje iqiniso athi mamdlula akhala inyembezi athi mamdlula hayi baba ungabusayensi uyakholwa manje ngiyacela Nkosi woba mfowethu nini esibuya kuleya ndawo nani ngiyacela sigezele yagenge sayishiya lapha ngoba leya genge le lapha iyabuyize kuthina ngoba omubi uyasifuna ufuna siphindelele ungafe ufihla akekho umuntu angene engcwele la ushembo asilanda lapha ikhona sikholwa manje ikhona sabantu manje besingamazi omunye umuntu besingamazi la besasinabo lapha kade ngitshela omunye okade edonsa udilika jele uThemediyo lafika uthingo lenkosazane lathi ngiyasehlisa isigwebo sakho usuzodonsa ulife wahlala uThephi ula ethempeleni manje kade ngimtshela ethi mfowethu la funa uzama imbuzi ungayizama imali 8000 samsothenga imbuzi ngikuse kubaba ngiyogeza angakulandeli wamuntu wawungale siyacela usivumele Nkosi yamakhosi laba abantu bangasilandeli ngoba sasenhlizwe ezimbi singasenzi nathi uba nenhlizwe ezimbi sasenze okuhlushwa abelungu kulwiqiniso iqiniso lisalutho qala ngidilo mina ngikhala inyembezi kwazi kwakhona ukuthi yango ngijaha abantu ngobhushu lapha kulwiqiniso kwakusekhona lo waba wefaka ibarret lo ubantu uswahamba emhlanje weyiphoyisa ushando wangibamba ngize nobhushu ngizoba kenqa ngempela lasele yangibiza uthi ngise umvangela athi sengizokwenza umfundisi kodwa kuphinde ubhathe ubhushu ngicela baba usenze sibageze laba bantu esasiphila nabo besenza sibe nenhlizwe ezimbi sicela sibe nenhlizwe zakholwa sifuze wena nyazi lwezulu udlulise ngiyacela nani bafowethu niyazana siyazana futhi kuyekeni sesikushembe manje ushembe sesigezile manje sesiphila phambi kwaNkulunkulu asiyekeni manje yonke into siba sonyazi ngoba wena uyakwazi ukuhlukanisa into embi nenhle bayamangala abantu angibuza umuntu ngihleli lapha edodeni athi uhlala kanjani wedwa wena edokodweni ungakhulumi engibona ngidla ngithi ngikujwayele mina ngijwayele ukuhlala ngedwa 6 months ngihleli ngedwa erumini ngihlala ngedwa ngiyithulele nje sifaka amabhulu ngihlale ngedwa ngiphuma ngoba ngilento shayisa umoya ngibuye ngingeniswe endlini manje kungixaki lo soke Nkosi yamakhosi sicela usigeze usenze baba siba abakho ngokuphelele leza inhliziyo ezazibukhuni leza inhliziyo esazincane lola lilaka esasinalo sicela ukuphela ongcelo sibheke wena sokusebenze kumuntu okanga ngawe nyazi lwezulu oza kuwena simkhombisa ukuthi yakwathi into wena phansi kwethu na uphethwe yithina uhleli nawo futhi wasitshela wathi uyagroova asiphatheni kahle unyazi niyazwa bantwana kaNkulunkulu nyazi lwezulu ngibambe ngesa ngizenginga ngavi nyazi lwezulu ngibambe ngizenginga ngavi Iziyo yazi sengizo tasha Iziyo
Yesu kasha. Exodus 23 verse 20. Now come on. Bheka ngekuthuma. Bheka ngiyakuthuma ingilosi phambi kwakho. Bheka ngiyakuthuma ingilosi phambi kwakho. Ukuba ikugcine endleleni. Ukuba ikugcine endleleni. Ikuyise endaweni engiyilungisileyo. Ikuyise endaweni engiyilungisileyo. Inkosi yamakhosi lezo ingilosi esasikulonto zasithatha zasiletha la endaweni elungileyo phambi konyazi lwezulu. Ibheke ulalele izwi layo. Ngicela womaNazaretha ukuza kwakho la walethwa ingilosi. Uyakwazi ukuthi uphila kanjani noma umuntu wesifazana umuntu wendoda ungakakholwa. Ibheke leyo ngilosi uyilalele. Ngokuba ayikuthethelela. Ngokuba ngeke isaphindi kuthethelela ukona kwakho. Ukona kwenu. Ukona kwenu. Ngokuba igama lami likuyo. Ngokuba igama lami lonyazi likuleya ngilosi ezayo. Uma ulalela izwi layo impela. Uma ulalela izwi laleyo ngilosi ngikhuluma nje seWestville baphethe inkonzo nje Westville ikhona ingilosi yonyazi eWestville. Ukwenze konke ekushoyo. Uyakwenza konke ekushoyo. Khona ngiyakuba isitha kwaba izitha zakho. Khona ngiyawuba isitha kwaba izitha zakho. Ngibahluphe nabakuhluphayo. Ngibahluphe nabakuhluphayo. Ngokuba ingilosi yami yakuhamba phambi kwakho. Ngokuba ingilosi yami weManazaretha alokho ngijwayele ukuthi ungajwayele ukuya kubaba ngaso sonke isikhathi uyocela ilotho. Ojwayela ngelilanga uma uya kubaba ukhipha u20 ufuka ukuthi inkosi yamakhosi ngicela ukuzokhunga ingilosi yami. Niyezwa weManazaretha? Ojwayela mawuye enkosini ufike nje uthi ngicela ukuzokhunga ingilosi yami. Lothi mawubhabhadiswa lapha uyithathe le ngilosi ihlale kuwe. Khona le ngilosi izojabula ngawe. Le khokhelayo ekukhuzayo mawusuphuma wenza engalungile. Engena kuwe. Kungani ingilosi? Zey Komizona ezisibhekile ezisilethe la kuShembe. Kwakhuluma ungqongqoshe la kudala 3 years ago. Wathi Shembe lamadoda angaka uwabambe ngani? Wonke lamadoda aphethe iBhayibheli lesihlabelelo. Lamadoda kuthiwa ukho Shembe ngabo aphi lamadoda? Ngaba ngithi empeni enza yonke imkhuba. Kodwa Shembe lamadoda uwabambile, uyamadoda phambi kwakho. Kungaleyo ngilosi kuyakuletha la mnta kaNkulunkulu. Khona le ngilosi izohlala eduze kwakho. Le ngilosi kubheke ikugcine kuyo yonke indlela yakho, konke ukwenza kwakho. Aniyeke bantwana baNkulunkulu nina eningakagcotshwa ukufuna ikhundla. Niyezwa kahle? Aniyekeni ukufuna ikhundla. Ubaba uthi akagcobi, ake niyekeni ungena neyophazamisa. Uyazi umfundisi mephethe kulewa area esefika sekukhona indaba yokuthi khona umuntu osefaka ingubo enomuqa la. Nithi lo mfundisi memdala athini yokhona umuntu engenamsebenzi ngawo isigebengu. Ake niyekeni ukugqoka izingubo nona umsebenzi wonyazi. Linda isikhathi sakho. Ungavela uthenga uMnazaretha ugijima uzoyifaka umuqa nje. Ubaba lo wamuqa uyawazi wenzelani. Wabashumeli bakababa labo. Ake niyekeni ukwenza umsebenzi. Bahlupheka befundisi laba bekhuluma into engenamsebenzi. Umuntu awothetha icala yeke umfundisi kwezinto ekaNkulunkulu azokhuma umbhedo wakho. Yekeni leto kugijima nizenza abashumeli. Nambe nathi igogogwana nenze igogogwana lithi amathempeli lawo. Uyasuka uthatha nalesilime esikuganile uzosifaka isiphika. Asha masambane. Washo ufulawa. Yazi indaba enkhona bangaphandle. Asha masambane. Uma nezite kodwa nilima nobabili. Njalo manje. Senze ohlukumezula mbe yabona sengena ufa hawu
wasifaka nini ispeaker lo kanti uthathwe yilo mgaxa ispeaker senziwa ispeaker nithi lawo bantu enimaholani basapha nibasapha lawo bantu enibaholani esiyibonayo nihlukumeza abakhokheli abadala athi uyakhuluma umkhokheli omdala asanamuswa ngoba khona lento yakhe isifaka ispeaker amasambane azindaba akaniyeke lonto phathani kahle umsebenzi kaNkulunkulu uhlonipheni umsebenzi kaNkulunkulu lapha ngaphandle hayi kapteni mina ngihambe ngigqongqoza lokwakubona ngihambela ngihambe ngigqongqoza ngikhuluma nezigwili la ukuthi hey ake nizosiza amaNazaretha sinezingane zethu lapha esifuna ifunde sicela nizipha amabhasari nasenaphumelele base bethi iliphi lo sonto ngibabizile babekhona la ngathi abafike kumgidi la bafike abuka bathi bengibiza bashaya uvalo bathi abantu abangaka ngathi niyayibona lezi ingane khona izingane lapha esingenabani manje sebekhona imali elilungisayo nisize izingane ifunde izingane ibe nekusasa elihle bayeza nje na next week ngibayisa kubaba manje ngoba sebeboniselene sebeyavuma ukuthi khona isikhwama abazosenza bafundise izingane zethu phela mina ngihambe ngikhuluma into engenamsebenzi mangifika isigwili mina igwili ngiye ngiyihlale ngithi ngushembe mina ngokwashembe ngicela nisisize vele ngushembe mangushembe ngumfundisi kaJembe nje ngicela ukuthi nisisize ninike izingane zethu amabhasari khona umama abangenandlela yokufundisa le ingane uyithola ingane no eyabawu4 kwimathematics le ngane izothini le ngane emva kwalokho kanle ngane masiyithatha le ngane kube khona imali zihambe zokwenza imedicine lezo ingane lezo zizokwazi ukuthi zibe ikusasa lomNazaretha libe lihle bayeza nje babefika bazi bangifika lapha ngibhabhadise babebabuka ngibhabhadise lapha bangishaya ukuthi bathi uma emanzini kubanda kanje kathwela ngenzi kangidansa mina kuleyini izulu mase ngenza umsebenzi kaNkulunkulu make ngikhule kangidansa line lapha eThekwini ngeyikathana ngakamboni ushaya kodwa mama sengenza umkhulu amsanga sengakhalela ukungena emanzini ngizobe ngiphila phela iqiniso le straight off breaks no friendship ngale ngizenza ngcono la kunina ngithi ngangilungile mina ngangilungile ngoba ngangumjidi kodwa uShembo ngenza umfundisi oright omjidi ngakungikhohlise mina manje ngiyakubuka zamani ke bantwana bakaNkulunkulu ukuthi senze into enhle uShembe into ezomjabulisa uShembe uzosiza uShembe uzosakha uShembe uzosenzela yonke into mangabe simphethe kahle niyalibona kodwa unyazi bantwana bakaNkulunkulu aliphumule ligijima umhlaba wonke ngeke umtholo babephumule ugijima umhlaba wonke hayi ukuthi ukwenzelani lokho enye into ke manazathi ngicela lento babagijima abantu bathi uNkulunkulu athandazela ubaba wakho uyamthandazela ubaba wethu lo Wothe esiguqweni sakho uthi uNkulunkulu omkhulu wasekuphakameni makhosi ngicela nisikhulisele unyazi izitha zonyazi ishone phansi emgodini ongenamkhawulo lithandazela unyazi uNkulunkulu ezobanana uma akaphumula ungamuzwa ukuthi usegijima uyele hayi ngoba enzani ubaba wenza umsebenzi wasezulwini mthandazeleni maNazaretha nimcalele uNkulunkulu asigcinele yena bese uyakopisha ukuthi unyazi lwenzani njengoba lwenze nje lusiza thina luyasiza unyazi ngiyacela abantwana bakaNkulunkulu ngicela siyiphathe kahle simthanda uNkulunkulu wethu singamhlukumezi simhloniphe bese sithanda igama elithi Shembe igama elithi Shembe kuthina liyimpilo kuthina senzo kaShembe bese siphatha kahle imazi zethu ke wemadoda Niyezwa phathani kahle imazi zethu nesani imazi hawu umuzi umuntu ethi ushaya unkosikazi akashaya unkosikazi la uyaneswa oza la ngizokwenzeleleka kushaya ukuthi uphathwa kanjani unkosikazi
phathani kahle amakhosikazi niwahloniphe amakhosikazi ukuze ingane ibone ubuhle sikubone kunina nobabili hayi ingane iphatheke kabi ingane ubaba uthi mawuqhamuka kubaleka ingane phathani kahle omama emakhaya madoda nihlonipha amakhosikazi kuyagwazwa kulaba madoda phathani kahle amakhosikazi niwahloniphe aphathe kahle ibone inkosikazi ukuthi igane insizwa ka-23 niyezwa bantwana kaNkulunkulu siyacela Nkosi yamakhosi usiphe inhliziyo zokukholwa usiphe inhliziyo zokuthanda wena nyazi lwezulu kuthi esikwenzayo baba sikwenze singazenzeli thina kuthi konke esikwenzayo noma siyahamba kulela theku noma sihamba phi baba igama lakho silenze libe lihle ngaso sonke isikhathi uze baba kuthokoza abasezulwini ukuze baba nawe uthokoze ukuze baba yonke into esemhlabeni kuthokoza utshani kuthokoza amahlamvu kuthokoze yonke into niyangizwa ntwana kaNkulunkulu ngiyabonga baba Nkosi yamakhosi nkolise makhona la ngonekhona uNkulunkulu ngiyabonga kodwa into engiyicela ungakahlali phansi ngicela nihloniphe amakhosi amen enwanika indawo yawo amakhosi ake niwahlonipha amakhosi amen ungezwe umuntu khona abantu labanemkubo omubi kabi atafunana nalamakhosi hey ushembe weze emakhosini uyinwe amen ushembe weze emakhosini amen amakhosi ayisandla sikababa ake nihlonipha amakhosi niwaphathe kahle amakhosi ezwe enethezekile niyazwa bantwana kaNkulunkulu wahlonipheni amakhosi msani ukwenza into ezimbi phambi kwamakhosi ngiyabonga Nkosi yamakhosi ngixolise kubakhona la ngonekhona inkosi kusise nikuzwile amen